Mujumbe mwekuru kaunti ya Tharaka Nithi Madam Susan Ngugi Mwindu kiri wira yake ya kuthiurukira mirandi ira nengeretwo gikatiba na ariungite gicigo mbunge gia Chuka Gamba Ng'ombe ndiunga yake kiambiria cukuru ya primary ya Mariuko Maingi akibatigire tangiria litangiri 10 kwithirwo ni imwe ya cukuru ira cirakurukagira kinyamara gia kwaga ruji ino banjeti yetu nembekere mambilioni mambia nonto bwa kumenyera feeding program kwakero mbia cia kumenyera feeding program no ndeni ngwande MP wenu ndethitha inombari na MP pato tuhakikisha kwamba sukuru igekerwa ira ciamberetie na thina ya mayora na thina ya chionde na roiche kunyona mbi Mariuko Maingi Gamba Ng'ombe ni tongoria umagwara burania monga kaunti ndikuote ya Tharaka Nithi kathwana gicemane na gikundi giekuru akibatigera cheki ya ngiri igana rimwe arakuruka gwandia mariani kinya no gwagitigera gikundi kingi giekuru cheki ya ngiri igana ria 20 cia kugura mbori cia kurithia na ndiragikera mbe kwethiri bio ndethira mbete kubonekera mbia cie kundi kamba rutere gweri bibo kambira bara kugitata na mbendete muno bwinde no tuburana bako bwinde bumite ndiakwa intethagia kuntu kunya ura munyire wona nkiremera bantu ithina ndona niremerete onkwenda kugitata utethia ti sawa so ya kinya kitabo kwa wana mwako rutia jobe ntorbe badiri boko wana mwako boko na kibwa timba lakini acha tufanye ka Mothia kirigiria ndiunga yake cukuru ya sekondari ya Kano kinya bakibatigire tangiria ritangirie 10 aga mujumbe ujo mwekuru agitambitwa kiria aciari gutigiri bakumenyera ana aciari menyera ni twana aciari menyera ni mbio kere yaugire eriuma umera mbopuru tuorau to mweru ingere hego no twana baba kona biba kogwa neora ndereri mbopuru yu kangire gena baba bwe tisa sawa ngere yumumera mbopuru yaringa mopuru ka mpuru chietega twana toya ne yagirika Susan yakiruta mukana kiri baraba gutumana batacukuru akiuga metho make mamurikite ana baba araugite agatigire tagarira kiwatho rikuthuchwa kiri ura kagwatikana gichetha na mwana wa cukuru ate wethere kana ka mtu njirani wone mbuka ate wo mwekoro wagete maguta watu ni awethere ndakia mtu njirani ya cukuru ameone no mukoro ko buoyo nono ntukenje turasta karo mamegate na cukuru na kethere kaya kaitanda ke kugura ore kwako kama nitakushika mato ruga roma na kibathokire bamwe na ni ukathi wethera mwekoro mam tanigo ikana kama mtu mbigete nyomba njoria ikondara na kwagu nikikushika utaju utikoina roma bongo nkwera ukicheza nao watoto niko nao ukifanya no nyire nchobi busu bunde gwa kinya baba baunangiro magoro ngachokia cukuru ntia bwera ndakainure hapo thibo kitunanga maguru ikagitani waku Susan atumirite kanya kiri ndiunga ino kwariria mantu megie kimera kia ndengu aroritie baraba kuthokana kimera giki na muno gugitumira kuringa siasa gutigana na gionte giki akiuga kuri na bata kagita kara mantu ma ndengu makwaririo ntongoria ikebumirie kwibonera bari bongo bantu kwariria gintu batakumenya na muno kwithirwo bakiriunga kwibonera kimera giki na kumenya kinyamara kirarimi bagukurukira terere antu batige gwarageria ndengo na ratino ndengu ikaraga kuria Moses kuria na kinyende goro pa mwankara ndengo chiumaga aborie bore ndata anatimbiye na metho na yambe one kambote aku kamwe ukioyoria kireka akithuga othi wonoria ndoli ge kaboni amenyara gikuma mbwa beciri tuthia tukaurura meteni bur toga to elokete no gaibaurire pae mwanka andengo yuma paere Gamba Ng'ombe paturoke bathi mwanka kia miramba riachiere tu bachobe ara ndengo elukuma tichitia kwaragerwa na atelemuke mpaka Tharaka ame ndengo na rikuma anto batige kuga ndengo ano aetherike borwa egwe bwa mto mugongo to kuga chaka to uka mwangi Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gia Chuka Gamba Ng'ombe kaunti ya Tharaka Nithi rieto kambita ndagara waiguna